Murakoze, nitwa Ineza Tony Moses, muhawe ikaze kuri filime yacu nshyashya bita Igeno rye. Tubasabye kujya muyikurikira kuri Mwesigye TV show. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Uwamungu Naome, tubahaye ikaze kuri filime yitwa Igeno rye. Turabasabye kugira ngo muzayikurikire, ni filime nziza, muzayikurikire muyirangize, ni nziza cyane. Uno nayo nanjye umbwiye nakte. Okay, ngaho tangira. Hello guys, tubahaye ikaze kuri no YouTube yacu nshyashya. Tugiye gusohora filime bita Igeno rye. Mwari mubizi, mushonje muhishiwe. Ciao ciao. Murakoze, nitwa Mukabuna Resta, tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Mwesigye TV. Murakoze, nitwa Nibishaka Florence, tubahaye ikaze kuri Mwesigye TV show. Tugiye kujya tunyuzaho filime yitwa Igeno rye, muyikurikirane. Muraho, nitwa Rusagara Gilbert, tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Mwesigye TV. Tuzabacishaho filime yitwa Igeno rye, muzayikurikire, irashimishije. Murakoze, nitwa Ungene Aline, tubahaye ikaze kudukurikira kuri channel yacu Igeno rye. Murakoze, nitwa Murere Neza Françoise, tubahaye ikaze kuri filime yacu tugiye gusohora, kazajya ica kuri YouTube channel yacu kuri Mwesigye TV show. Ciao ciao. Murakoze, amazina nitwa Uwayezu Philomene, tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Mwesigye TV show. Tukaba tugiye kujya tubanyurizaho filime yitwa Igeno rye. Murakoze. Murakoze, nitwa Irasubiza Claire, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yitwa Mwesigye TV show. Hagiye guca filime yitwa Igeno rye, muzayikunde cyane. Comment, like and share. Thank you. Murakoze, amazina yanjye banyita Mugisha Robert. Filime yacu ikaba yiswe Igeno rye. Murakoze. Murakoze, amazina ni Akayiza Kevine, tukaba tubahaye ikaze kuri YouTube channel yitwa Mwesigye TV show. Mujye mukucyanye filime yitwa Igeno rye. Ciao ciao. Murakoze. Murakoze, amazina ni Rudasumbwa Emmanuel, tukaba tubashishikariza kujya mukurikirana filime yacu yitwa Igeno rye, ni kuri Mwesigye TV show. Mudushyigikire cyane. Murakoze. Muraho neza mwamfura mwe. Amazina yanjye banyita Peter Neri, nkaba ndi umwe mu bagiye kwakitinga muri filime bita Igeno rye. Muzaba muyisanga kuri Mwesigye TV show. Murakoze. Hello guys, muraho neza. Amazina nitwa Niyogisubizo Deborah, tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu aho tugiye kuzanyuzaho filime yitwa Igeno rye. Muzayikurikirane wibuka gukanda subscribe, share na comment. Ciao ciao, turabakunda cyane. Dusigaye. Murakoze, nitwa Yvonne Uwiringiyimana. Hari filime tugiye kubakinira yitwa Igeno rye. Tubasabye kuyikurikirana kuri YouTube channel yitwa Mwesigye TV show. Murakoze. Ndabashuhuje cyane, nitwa Mwesigye David. Ninjye nyiri filimi tugiye gusohora. Ndabasabye kugira ngo mwese mwe musanzwe mudukurikira, ubundi twacishagaho video zijyanye n'ikoranabuhanga, uburyo ukurikira, uburyo ukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga ukoresheje zino social media, ndetse n'izindi video zigisha ikoranabuhanga. Ariko ubu ngubu tugiye kuhacisha filimi, ni filimi nziza cyane. Mu minsi mike muraje mubona trailer y'iyo filimi. Tuzashutinga ku itariki ya mbere y'ukwa 9. Nitumara gushutinga tuzakora trailer ya filimi tuyishyira hano kuri ino YouTube channel yacu. Nitumara gusohora trailer muzabona yuko koko iyo filimi ari nziza. Irimo amarangamutima yose, harimo urukundo, harimo urwango, harimo mbese ubuzima bwa buri munsi ducamo hano hanze.
ndizera ko buri umwe wese urimo uradukurikira aka kanya icyo namusaba ni ugukanda subscribe, agakanda like, yangiza agakanda share kugira ngo abandi bantu batazacikwa. Ndabasabye kugira ngo rero rwose dukeneye ibitekerezo byanyu aho